Allah'a şükür kılıp, Allah'ın bergen nimetine şükür kılıp, Allah Teala bergen mal mülkten sarf kılıp, Peygamberimizin vasiyetini atkarıp, akika kılıp, oşonda elden dualayın dep sizlerdi çakırıp oturan. Yani Sancho gelip baktı. Takaga. Kutbay aka, ulak var abi bugün? Ulak var. Yani var. Kim al? Bunday to'xtatib. Tarına pasport olsun. Abi. Oyna. Gökür abi. Aka Cantori. Geldik ha. Tinchsizmi? Tinchsizmi, amansizmi? Bu yerde bir tay qarayapti. Bu jashi ne? Bunu jashi Qunan Cantori, buni hech yaqinda qarmab berdim. Qunan. Qurildi, Farmatboy. Bu tüvi no Qani aka Choytoyevdan ketgan ekan, ha? Bu o'sha Choytoyevdan algan ekanda o'sha qo'yg'onda. Qo'yg'onda 620 mingga shalpangni balasi deb olgan ekan. Onun balasini o'sha Choytoyev Qani akadan olib ketgan ekan, bu Qurshaq chaqa. Anan Adil aka bu akalar ishlashdi dedi, Xudoy biladi. Shunday olganmiz ham. Adil aka olib berdi. Ha. Sizga. Sizga yaxshi. Surg'oyon ekanda. Surg'oyon deb Qara shalpangdan liniyasi ekanda, nevarasi ekanda. Ha, jonivor. Bo'yi biyiq ekan. Bo'yi. Ichkarida chuqur. Hali ko'ktili biyigini bilasizmi? Ya o'sha ko'kni so'rayin dedim ele. O'sha ko'k qanday bo'ldi aka? Ko'k so'nim bo'ldi. Ko'kni nimaga sotdik? Ana. Jumoyaga sotdik mo. Baymunduz. Ha, Baymunduzdan Jumoyaga kelib olib ketdi hali. Sendan intervyu olgan kishi. Surg'oyonning tarixini olib bergan kishi o'zi kelib o'zi olib ketdi. Alın jashi ne bo'ldi shu? Ol pishtiq o'tayotgan mezgil. 3 yoshga o'tayotadi. Qanchaga sotdingiz? Men o'sha 220 ga sotdim, shular sotdim. Shu sotdim. Al bir yaxshi sotdi. Al qanchaga sotdi? Al 600 ga sotdi. Bir danchak nemi qo'shib ber dedi u. Danchak tayib dedi. Biraz qo'shib ber dedi. 600 ga sotdim dedi. Al Surg'oyonda Pazlovadan aldım dedinizler. O, an Pazlovadan aldım da. Bu satılmaydı ekan, hem uyunda qarmayotgan ekan. Bir at uyda turish kerakdi. Bu yoqda Sancho ekan bu. Bu qaysi Sancho borib qoladi aka? Bu mana bu nima bor-ku? Mo. Shamshaji doktor. Assalamu ala Rasulillah. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ulu hurmatli eli jurtum. Mana uşul Allah Teala la in şekertum la azidannakum deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men la yeşkurun nas la yeşkurullah deydi. Allah Teala eğer de şükür kılsanar anda men aşırtam sizlerge deydi. Ha. Shamshaji doktor. Şu doktorun atın balası. Bunu Qutmaş akadan algan. Qumash aka Qutman taqsiri uyga qo'yadi o'zi negizi. Qutman taqsirdan algan. Yaxshi. Qutman taqsirdan aldım. Alıp evi o'sha yerga stroyka qilayin deb o'tam, merigacha. Ayna salayin deb. Minsak bo'ladi. Meni ko'rinchi hozir, ha? Bular turganda shunday bo'ladi, biroq mingenda bo'lak bo'ladi. Bu Sancho deseler ko'pi har qanday tushunayotgan. Original Sancho'dan o'zi 3 qulun men bilishim bo'yicha. Biri Kurtoy chapqan Sancho, 8 yildan beri Kurtda turatgan. Dag'i bir sherigi ushun natasi. O'sha Shamshajining ati. Dag'i biri o'sha Afg'onistonga sotilgan. Onun no Ulashava uyirga qo'yib qolgan ekan bu vaqtda. Oşondan tushgan qulundari var. O'sha ondan tushgan qulundarim Nurbek Murashevda chiqdi. Jana Burul Sancho ondan keyin belki Qara Sancho chiqdi. Qara Sancho meni qo'lman ketdi Bishkekka kecha yaqinda ele. O'ta kuchli otele. Bunday ochiqini aytganda mına shu 3 qulun original Sanchodan tushib qolgan men tushunigim bo'yicha. Eko hazır Noken'de. Biri şu acınıkı, biri Kurtoy çağırıp жүрген Sancho. Düşünükteli oldu şey. Bu şu acının Sancho'sunun balası. Hazır 3 yaş ha? Az 3 yaş balası. Rok, yaman hemen kurçta. Kurçta. Ceviçli jakşı. Yaşı şu
Pişti be. Ceviz yaptı, tarhana yaptı, tepe işte. Açacaksın da. Kutuğolu taza. Bol pazarına. Öz görünüp turadi denesden de. Bırak. Yemesi жақсы бұлар өзі өте тез болады екен да. Бұл меместілі өзі неме болады екен енді білмеймін азыр. Қандай? Шоңырағы қандай тез болады екен да, тез болады екен. Сатылған адам білмесе өзі ғой минсең ештеңе емес, ешқандай қылығы жоқ. Басқарында да немелерінде де Бары жақсы. жақсы, а? Бұл деле тұрған екен азыр. Азыр просто ысықта емес, сыртқа алып шығып, қалаға алып шығып чаппайды, чаппалабайды сенді де. Уақытын албай. Әкем бұны машинаны алып тұр, ошо кісіне Шығайлы, сыртқа шығайлы. жол жаққа ғой. Мейлі жол жаққа шығайлы анда. Ысықта қинамайлар ғой. Бастырып өлі, бастырып өлі. Бастырып өлі. Ошо машинаны жаңа алып тұр. Жақсылықтарға менсін. Шудан кіші қарыз болды, жетпей қалды дейді. Ошо Санчоны шығарайын дейді. Бардық далили менен екен. Бұл да болса тұрған ат екен. Үш жашқа бойы жақсы екен. Бойы қанша шығады қазір? 1.50 üstü de. 1.50 плюс, а? 1.50 üstü. Kança Bunday. çıksa bilmem. Қатырақ қалып көріңші. Болды. Көп қинамайлы ғой. Біз негізі бұлар құр жылқылар. Эми бекерінен ел осында емес. Азыр басыны сұрайлы. Ден солуы көрініп тұрады. Таза деп атады. Бұның басыны қаншаға қоямыз? Bunun babasını ben özüm taksa aldım değil. Taksa aldım 350'den koyayım. Kemi var. 350. Kemi var. Emeğe kimge tura gelse çalar. Görün. Jarabla jüret deyim atakları. Sonunda jarabla jüret var. Birinin koluna tutuyor. Sıra adamın koluna tutuyor. Bağlı para. Yemeğlerin kapı var. Sıkatı öyle. Razına razı nemi bir gibi çekeme gelecek. Koyam jakşarı. 350 ming so'm tuğanda. 350 ming so'm. Bo'ldi. Shunday to'xtat. Ha, tarına tart olsun. Qavog'i. Mo'yni, ko'kragi, buttari, toza. Adres Noken. Бұл жер Ленинский, почти мындай центр десек деле болот, жолго жакын жерде экен. Телефон номерди өзү айтып коюң. 554 mi? 14 05 12. 14 15 02. 14 05 12. Çala veresiniz. Ekranга да жазып калтырам.